Wih rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, FBR, yang kurang aja. Sejauh Betawi. Gampang ini mah oke. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli hikmatin wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ashrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum nasaban wa hasaba wa ala alihi wa ashabihi asadatin nujaba. Amma ba'du, faqala 'azza min qailin karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadila Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'adah hidal kiram wa muhtaram. Dan sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat. Wabil khusus dan sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Wajul Duha Fadoy. Berdoakan semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan yang sama-sama kita hormati MC Ustaz Marduki
2701 Abang Samsudin Omar. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait Jawara Gampang 5 beserta pendekar Abang Aksari dan adik-adik, para anak yatim dan para abang empok anggota gardu yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin bagi jalali wajhil karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya hamda ya hamda rahimin ya hamda ya hamda rahimin ya hamda ya hamda rahimin ya hamda ya musabib al asbab ya hamda ya mufarrid ya abwa. Allahumma rabbana inna ala dina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa la taqwa bil amal wa la amali bi tawfiq wa la jami'i dalika bi lutfika mufti la ilaha manhi ila jannatikal masubi dzalika binna ila wajhikal karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighhu al-wasilah Terima kasih. Itu yang saya senang. Karena yang itu yang saya bangga daripada kita. Karena dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La'azidannakum wa la'in kafartum illa 'adabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat daripada menjadi pelajaran buat kita semua agar kita bertambah kerampukan kita. Dengan sebelum doa, mari kita saksikan cara santunan yang akan dipimpin oleh Abang Ansari dan jajarannya. Kami mohon untuk dipersiapkan warganya kita tersebut menjadikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadil qabul ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para abang-abang pokok semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para abang-abang dan empok-empok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 EPR, 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 yang murah aja, yang murah aja, yang murah aja, yang murah
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Kami mohon ikhwan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli